Itu kata di turun muna di pahudin na dong di turun. Jadi mga rohan isong katulong do karapatigan do nagkahuro do takay na pasulipanan mga sobe hanilong ng dibaga tukot. Kabar di patuawan ni ito na sa hagmatuawan kita sa tikyon kabar di ulong ka ihagyon manang nawapen kabar di panikiyot ka boho manang nawapen kabar di panikiyot di italita yang korong ini pasaran tadi mata dan nalunasa kabar di hatuawan ni ito na sa urmatuawan diakan hitik kinaw sa tuwi Ira jumiroka madang nabuhan dulaw ni kati hatta sa ibiyan mga tugamona tuaka tikilero kaparat ka na pinikiran dia kapag sekolah apa dia ka na sumara sa sagot apa pos marohata sayarong ko na pinaimana tukso muli pinay ngalanan ka sekolah no pahupi pos marohata kaparat di persekolahan na pe sa doktor malipatulus tuhata di hubunir tangkap do persekolahan na asaboy tulus sulit na sinakapat do na pinikiran na wamo na tuaka tikinarang asal orang masuk menedo inatuan sampai ditembak kayu na pagdaw sinaruan ari mulu gabe ay takas ko sa mulo kami masih pauluan matutu nga sa bitang narubilis na tuwag ng kasumoro anak pektong di po parang ni inang sa ungal duwa di dalam sa tikyo rilis baburu pektong karo matutu yan yung nga hopar di buwa muna alarong ko di patumara muna musik Nalah mengortasi itu na sa kedua mga doon nga sa pangutol na daw dito ruwan. Asa sa mga yung inatuwa may tamang napaklolo. Gordang mula-mulay padungo ito sa pasabay. Untuk nami di bagas sa tikyo baik damang ma kodang mangaliyati Ibalot sa Tuhan muna, gawin ang nila muna, sila na pinangamuna, tutuloy na pagkaya muna, tuloy na. Asa itong nilautaan ka na sa kalangan mga kalaman. Nila sila muna, tanulog yung mga lawak pa sa napagalaman. So, ang nagagawin na sila namin sa kasuli sa natuwaltiyan. Kung nasahat mo at kod na sinabi na tanawag na ito, sahat na kung kumamuna, pag-awi at doon. Maguturo na lang. Kaya pag-awi sila na kasahatan ni Padungo, tutuloy. Anak terala doon nato sa ripada ngaliak na lolong. Dong dohan lang ison nangitong bokod do muna. Ina parhudin na dong bisa kay do margawori do nga parhudin na sa sabat dohan. Do poki. Jadi tiksong ni pe di hamwa nang kuno sudon. Na masalah na laut ta tutu ina narujung ngolu ini na jesuat dari son.
terdarot tong bunetang na marataran narirang maruluan magolon. Tadi dosa itu sanggul marata imo tawon nang gawe inata na sari na ton titir maranak itu titir marboru mapangasanay imo to ni bedang mahasawatan. Jadi mulai itu imo to ni bedang satu hatan natong tuak kapit tinanang ro mangalehok kayo pasar dengan Dedo saksoni ma jaman ang punan ng sugon atau pandawiya parharasan na next pasatong nami Tuhan muna kemudian atas itu batua asiro itu watak kana ari nangro bilang jaman na rilis boros dorong matong bangamuna ma itu na sakit matua balgala tini rumah balgala itu batu soko mga gabe inatan ng sari matuon titik na nangro gabe mahu akan poso hem matutu sasul masalah tutean mga saat ayson parhudus kayo hurut tenang doon na sa doan sa dotong atau muna pandawiya do parasan hem matutu dari naik yang pagmusik namin mga disokani sa luna nagitong bokor do nanata dua ng sol manang manotor na amin asa badangan marihami godang mula-mulai pedundang di kompak sama-sama Natan nasa naton badangan marihami godang mula ngaliati Ay marwakir sa nami. Ay malang surok. pamadato na mo itong na ino kahang naro Gamit sa horas. hinahot yun nga minagpamahatan. Nagdalang mo diyan ko das tiyo las perula mapagsahaban. Amin. Jojo muna. Rohami sa nuna kanaro kapariban ni ilang udaku medyo mulong konting dalam tuata sa tunga-tunga adorang ni nguluna nunga di jalo ilang udakon tupal di portinyong marana marboru marpobuyana marpoboru satu na pagmiming satu mamango yang mau dipertimbang ke jalo na sa gabi yung alay adong mabi potokku na sumarasukan lagi yang sahid yang nalulura ko pagkakaw. Jadi semua makhluk pera pada kajang roh. Dia dari nang dua luburu, dua dah pulang. Mulu amuk suwe. Padu ahong dang roh inang udah kepada lawan. Natu 5 juta. Siya. Patulubur. Asa angum roh na dari nang tawat terasa. Horas may tanang paiban. Hindi na matay di batamak kapag sa tuwa mata raja. Sulong nga sa ilang kamu, nakanauli na rin yan. Tuwi
na udah kon ay tikigo heli boy lokwa makarot song alay nung nawulyaw oro makarosong at ang dia do sa utang ada utang Pasti pinong pariban. jadi mo natin ma Pasti pinong. di bumata mo natin matuwa sorry man sa kami pariba mo natin ma ultima jadi dia lain dengan dokada nanggulang pakorhom na jadi dong itu na pura tanau-tanau orang ini masih ranggongan tumbalan daripada urewa kami dalam bariban tadi tema yang masuk ranggongan Matutura dyan namin. jadi sonari akabang menutup berisong kuliah kami songon siluanay managtupak nami mang nasongon dia bayi akabariban las marohamu las marohay tagdimu songon ima johan tasyak tayo bariban mula-mula baru bersama-sama jangan majukan home party sih. Isoka Bilijo, hari Satiamu, hari Sabtoras, organisasi PMP, hari Sabtohalado, masakili berisong di bahasa kami, siang sosial berhalado, kita pola masuk dan
Para tawa. Sa section ano? Wala narisan na. Mauliatan na perjolo di pasar rohana itu mula di ukod di muna. Juga sa sadero ni maripakuan na doon tada juga sa tukyo. Dengan magdala ni Laudisan na mamuka, ang di ba sa ating mahujungin noon, hiyo are, sonak sa wari-wari-wari, sa ating matataroon na nagta na kahaholongan, panganap pa rin ang pastokinan, dengan sa lumin na jala holong na sentuhan tayo na, iya dito matangatan, umuwi ng dito matangatan. Mga kami sa maring, siya narisan, manang natiga-biga arisan ba yun? Turut dohan berduka cita di atas perlindungan ni Nabi Dokter. Nanti ama las mari itu las pertemuan hafal siap tamai tu ada bagi kata asa bui kita di budi ni Nabi Dokter lah homulu lota obat plastik dalam negara kata. Jadi itu sama percaya kami siang arisan pahalado. Nah arong di budi tayang opung itu las marohan majarohan itu bahasa itu so rohani na pasigile-gile di mana nasuruh kita ang walong akakulaw. Jadi mula ito malituhat na natanong ko na ngayon kung nangyari pala di sa dalyon yung kasi yung rohani kita yung lang rectangular ni sa lupna. Jadi kari mo pasigile-gile hindi mo ito hamulong sa dia bilaw na suwak mo sa na yung pagigad namin maluluhan mo magdayon kaya dia patutukin na marguna pagyo mo no si Jule na patap na tatapungon kas maroha muna ang diyan na tutu sumandilok niya ka na diya tulo mga tutu sila pibenong munon at sila sila rin mulong katulula peor sa itutong gila magula luma muna jadi sonalo pasatadon Jule pagyo muna mo maguna so may masyan hami para as Jule muna Basai alas suruhanado uhita sehat satu yon lagi maario tutu dengan pas pasukan do nama tong pang itu na tumaliwani tujuan sa pasar mamu aha kanami sedang mohon tutu lawan tamu kon barada sa tujuan iso manito ka yo pupedero kita siya organisasi MPN orang kami ka matopoli kung kapag kita rohani tulungan mulai ng taon sa ito matarapuro ang jadi so mga tago-puno sa kusiro kataya ka malari pada dan nang kasado na nagpapinagawa ng sinataro so kami magula at magpapinagawa kita sa iyo So mga tahan itu dia. jadi mana terang kan so siapa mula-mula saja mula tepat yang mau pergi lagi betul betul mula-mula penuh untuk sobat-sobat. Asal mga dia tanang pasahat silo namyon badang mga musim yang kunas dulu ada dia mau fungsi kami saya mengenai Iya muna doa sarisan ni anak ni nadudo nomor 20 las rokan namin
las rohani suri peparnya dodo roha memandang ilaka ibu tamu si dua muna toda ibu tamu si dua muna heaven don tumpak las rohanami pasarokon na dua rohanami bakok naman hantu man kata durawian oras mahami na mga ton tuhu si kakmilya muna mga leon alay di hamudo nga saudan ni Katulangon, Dorohami, la wala maninyuk kamuna, natabe wala atamar soba, Dorohami lao maninyuk kamuna wala te. Lihamu parmusik nami, asapor kami maninyuk doa sarisan nami, dan kamu juga tenang kamu. Roha mo masumpa kami di pasata mo madukar. Matutu. Masuk di mana tangkap manabalga di pasata mo kami. Mungkin mah ibu dia ni nanti tu. Tanggo mari hamna anak tubuh. Tanggo mari tubuh. Tanggo mari hamna salut nak kapasoliat. Asa mari titi. Boy hamna matuk mana jatuh bagi di mata. Dari tasawani masa ni hatalami. Dia mempermusik kami. Tinahu mai tua melihat Tuhan Sahatan, Tuhan Hatam. Kadang dia habis itu perlu mah Tuhan Sahatan. Dia musuh kami. Dibukul musuh muna. Dengan saudawan ni. May silong tubuh hari matok bahwa di bulan ini tujuh tahun saya berharap matuatan ini mah harap juga menjadi besok dibisarkan oleh anak mulut penuai mengpala bahwa tipis nak apa nak botol lain ni dia nak dua tangan nanti nak bertingkat pun tangan lagi gudang dan dia kasih malam juga kasih malam itu di mana malam kali ni di mana Moriati magi batak moriati magi kita sabulukna di hamuna yang konina tutuom rodohani Puluhan ni nahana ngarong ni Huria sa kabebe po hatonga dongan ni Eda Susuri manggogi goko doho jojo ni Edaan Totu masak mahiu hamuna ang asirang siya ni taon kalau ni do asido konon nami
ang dia matutulog na totoo. Biya itu rata tulad bunga para lima na gusto ko kasonanganin. Diho era opumi sabit. Mono tupe. So ngonon haroro nami dong amu pumalinahanan. Las maroham bedera. Di sana rongo statute na boy huba pumuhan. Kayo era kuon mga nasadia. Otikin na Sibirito dik Budak si budak-budak. godang si budong-budong. Tuksa mangipe pabay nami iharoro nami las marohani eda kuate. Budima kita bayrongan. Sunod manang dipumagta. Ima tutu. Isong jong dohami mewakili siyang pidetam. Di siya lagokon do jujumunga una ni hasubuton. Siya ni akabapa. Di batuan ni inokta nasari matuaw saya giyak ni. Manarikon akabarita gabi barita horason tujuanon pihamu biar tidak parno. Jadi sila ni sago kumakason apa pasugabi. Asa bitang manarumiris to bunasi morok di duluk di perbatuan. Tujuanon di pinok parni na tua-tua. Anak dia dihamudinis baru betok torong munas tahu rumah tua. Asa balga mati yang di rumah, balga mati yang di poso, yang di sopot. Nunga kami inata na sahur nasari matuo. Siang gabe mahamu luhut akka pinok parna. Jadi biasa putotori kami inata na sahur matuo. Loh, ada mama semua hidup na tua-tua. Asa siatur mula topa. Baik kodang mula-mula, padahal matu kodang sopa-sopai. Baik mama. Ada mengpakai kami, mengadilai damang pagiduan kami. Ope, asa mengadiat kami emang. Anggia tujuanon. Ya anak tubuh, lihat baru tubuh. Ipinap tadi hasudonon, alangi bedang na godang mangaliati. Asa mangaliat kami, ada
siya natutulungan di pumandan siya na adong di siya jurong. Jadi maritima takastong na hubungan kami di nung di na mo inata na sa rinatuong marataran na bidang marlauan na gulang asi matunggo kami dirata di hamu naraw sa kasatong ni dirata pati mabasahin tuwak ka arin-arin mo atar ma di hamatok na tubo atar ng rubu si basaw ko ni amata pag nagabasahin asa somondo ni hata na dua anak si pasaton namin tuhamuna o paranin na dua dan dua sentikyong asa bagay na tiyang rumah bagay tiyang soha nung magabi inata ng sa dua paniluan namin doon asawlaw ni inata ng sa dua sa juga di matok salit namun ako paranin patungtong lupo ato kapiti patungtong hotbo nang mahamatok sa lunga sa natua dari yang dipahapu saat hamatok to na maglili saat to na magnaw sa sulod sa matutokya nung madisok kami doon nga sa ulaw ni inata na sa natua on lilik kami ng ulo apong matokpang gabiyan doon parorasa kami doon mau minamora lafong limamang pangmusik nami dinang balihan disong mga sa ulaw ni ang dumuro sa aling matuan. Pwede namang na, budang-budang mulay. Pwede-budang natin ko takso-pasok. Pagit na manungudang sa magkaroon tunauli may bayan mo po parang nito doon na sumarohan mo majalo. Asa ang diyan nang mabigat ka, pag-iluan ka, lamto sa dana toktong, pumuan natin yung kaluhan ng inaktaw. Jadi so nga rin pe, kapasaham ma, siluat ka, dinaw, kakatayan diya ka, ari magkapityonar, magkapasaham dito, ang ilugod ang petasi. Kapasaham ma. Jadi gabi pada desa jadi transbunga di pertandingan 2 tahun mana tuh sama dia penong oke gudang si pasaton namin martider pemerintah desa dong bisa dong nas marohamu tuh gudang mapak kakor na di hambutot ari namin
Jadi saya di satu Kadang masa sosialisasi setelah lalu jalannya masih untuk kita sosialisasi gulangnya dan masuk gula macam tidak salah tenang. Amin. Opumon atito pwede para Kamis alay lukto tong lohanami para Kamis kung mga bilangan siyang hami para Kamis sada pagihang muna. Dia mau burung namin. Cara buta, silakan. Mula tinanang binibatan, mula kapay hutihugdo, mula sa nasugot, sa ato maraktarang na bitang manuluang nagurang na tuyo-tuyo, buwelo hatid kang konota, pagdongan yung bituhan, pihamo, dito niragyon na pihamo lumuwi na di amang namin protokol, boy, Jozoro magbilang uliyaw ni, dengan orang mahurang, beliau berdotok di Hurgari, orang namin masalok ang natuya-tuya, asa sinala na hururok, sinala na itoga, tariyon si Panganon na pinatupamunan ako kapanganin, dengan orang na marumutungon, danak pinangarong na marumutungon, nabagudang sa tumayo, di Jolo ni Natorok, di lugar lumuwi bagi Eropa di debata di bahasa-bahasa ng tinalong bang utang asimerohan di debata siya pinapakasiyan mula suwera panukusan si suwera do akan nga marhulong iro mula na nga di habo pagjakona ato tertuho kamu may sang dok ina tuya-tuya upara nila tuya naman dok asa ko po si Tito Tadok may sisapang nawelo parbutuho pangalilid para bata pangalilid asa bancapan do di bagian dihuta para mengajar spesimen na sinuan na burjo berdiana di Galugaru suri kata nuli kata galenggan na pinasaan niya karbarulong na Tuhan takasi may doon di mga siroha na hamo apo hamo may bartang aligyan anak pa din nami asa barbuho daw nani asa siya mula-mula siya mula-mula ako itatulunong panatap tutau-tuwa asi maruhan itu kapag ito ni raja na din manumpa bantuan Jehovah dan dalam kali hari untuk mulia-mulia pada mulia mengatur botak semua. Pasal utama tanaman kuda data. Bahkan di hari untuk bahagia. Agak kita sebab tugas sudah peparan yang itu tuan. Bahkan menggotang bahagia. Ay marota zami. Ami marok. Mauliat.
dohon tak na dulon, agiyak na tujulian narion, bersika bagi hamona suka-suka na batanya bertua de bata. Masa tusang karena porek tulung masa tua, dupulian nila tua-tua, siyo na apa-apa, namun ketong gabi na batang muda-muda, dan tujuh rapat carian muda. Asa sibulong ni harta ka na to sibulong hotak, terus iba bahamu ng anak ka, terus iba dapat ang mo. Asa pa natin kung kusur na dito ka nitatiyan, terus iba bisa luto pa para nila ito mga anak ka, sa bata-bata para dapat ang upas sa uliya. Mula nga pa katena ni, asa sa asulo masahat ito panahatag, mga sahat ito si Hani, gora-gora di ba na nila suto, sahat na Hani sa luto ito pag kaibig ito pag-gurasa. Kaya na nang mabahal kasahatan nila 10 anak na ito si Tio. Kami berhubung dan hubungan kami berhubung mungkin dari besar kedong ikon ausera alarena alana bulan do na huimo nanti kiposo opungon hanya pasona jadi au isina hudada merurau mo sosalau kalas limes de ngaibon opungon na menebi tu sida bola Amina dua mana bieme dela las disido parsaiton ni mabor si sotti dela malar dela patani tulo butua nadukun paru batua angget tumbelum ninna si sotti i alai ino oro papendi Tuhan eko songoni tawonon na ba dela sai didokono pungordo iro sai tulo balgaina alai no perpuri pungor Roma tujabu bung sai si sena uisuda dapur daun Joshua Rasul juga nama ayahnya orang kuku awam masyarakat jadi sebenarnya bodoh di Pudayo nau orang alami sudah
bulu di budaya lau tu lau. Jalan tori kroto wari baba. Anak ni siapa cuba nunggu tori. Hola nido. Para ngeluku, punya berbo. Sa dasi kami, tua ali-ali namion, kamu yo kompartusi sama dia musik para ali-ali. Sino mo siap-siap mau parobas. Buya pa mo buho. Aso pakatami, sino nami. Pekawa. Bus nampak tusi. Mungay baik kamu ngari kami ay kontak si Tio las perlu matu panahatan. Batanang zinalamu. Marhite-hite hati urang ni Uropa. Siya namamuk saha rodi na maruzu. Ina di pertuaun ni natulangon. Nasongonido nanti hamuna tulang nami. Dina sinariamu hamil yang makubasi ulota. Murutukpe na matazopu akaraw ni hamil kaya ngakong makatulang. Marpabati maho. Murutukpe na hurang malohami. Dina mga layani sa luhuk na akatuturta. Las malohata. Tiba udokta apalagi berselero. Na dua na magdok. Asa songkok no si buruk, songkok tudorame. Horas dohan si dua na magdok. Asa si torok do bulungan. Si torok do nakana rugung bulungan. Torok kamu hura-hura nami. Las manihut dohari sa luhuk na borumuna. Jadi ibe, ari nang desa tuan malapokpa. Baik mula-mula pada waktu sopa-sopa. Nas paihut yang musa itu kodang mangalia. Nas paihut terdama tuh hasa kami si hasa harap dan si kiki. Ay marwate, ada jane emang baru. Kami.
dong mangas kiroa. Hipe nga jojor son na baduan, Rison na manabur. Jojor son na baduan, madok hata si gabe-gabe, madok hata si oras-oras, tuhamu gopani woton nami ondak suani am na madokat tubuh. So na dok si tua-tua manonon nami, tutun main na dur, tiu-tiu main na indok lote. Hata panggawean, hata parhorasan na jok niya karanan na liat na lelon, apong mumah hop martongan. Betul aja kami. Nang 10 itu main na, dumali 10 lalu. Panggawe parhorasan na dipasanyak ta, ula-ula muna doak ta, ilon na toropon, buanong muna main hop martongan. Betul aja kami. Sa isolma sa matuwatya. Nunga sa tiwek kita ban, ulang pertuan ni motor angol sama tu panggawean, sama tu parhorasan. Santai atau ngambur. So mga hata kami tunay na doon na doon. Hata pasok kasi sa mga doon. Ako na yung mga tumanyala. Betul. So sa akin nasa lahat na lang kita lang ako na yung mga Betul. Kami mawaing dison ima yang nagkunni na tutunan yon ima dinaw marusungolo amat taraja kinata suripada hariat malolo sadarion ima pasay hari-hari na tutunan yon nung malihat kamu madok hata nauli hata nadinggan ku kami yan ako ni natutunan yon kalumumi mahula-hula namin sa luhuna mangido kami doktor ba ku kamu sa luhuna namin asa buat kamu kami dia kami yang muna ang giat boy tumibo terap luruhan namin terlumubi sadaruhan namin usruhan namin dukta padaron no day nang kitano pwede pasok kinami lasong nima di hamuna yan ako nami bere nami buru nami sa luhuna mulai marujung day nangon munga maseluja hamu amangina tak trabalos sa luhuna kolan hata mulai adro nami di hamuna kaya anak ko nami dangalani sangat mami iba na diulang nami alani holong go di kamu laho mengurupi kami mulai marujung na dainang na tahulong yon kasong lima di baga sa putaryon madok mulai adri kami mahami sa luhuna tu arupa muna ala di sa luhuna dengan bahasa ni bata naukta jalo ima tangyang muna dia mang di damuda mang dainang dangalan ni gugu nami alai tangyak terus sa luhuna itu de bata lasong nido nang nasugutan tong doh bangido tu hata asa di leon tiuriari dohot dame naset tu hatai diolo itu hata do sadarion postur hata as postur hanami di kamu sa luhuna salai do nokku bot kamu kami ditanya ngana do nokku masong ni dokku ni tua-tua tutu mena duhur tiba-tiba mena lote hata nauli hata na dengan na bilasa muna saunang mamuba saunang mamose itu maju mari 10 lalu hata pagabean hata parwasan na sa mutu kami apun nami may martongan ijabu tasong di dia muda magdaina molo tumadong utang nina tua-tuaon kami yanakon na siap bo manggarap alai mo na tumaong singir na tua-tuaon rere ruhay majalo so ni ma sa kay mo dati Tunuh kali di luar, tunuh kali di jamu. Kamu mengusiknya yang berdua rohonok.
seluruh hamu ko para di motoki di dabemer tebarari hamu kapas tujulan dari yo asa tudolo kamu masusuari tutoru kamu na berdemetio postoro hakuri hamu saluna ikut sadaro hamuna saya tahimuna manang dari be sudah hurumu malura tema firma to di musaluna Mas harap berujang. Betul kita di horas. Saya bapak kabean. Siapa horasa? Tidak saluna. Betul kita tuju di horas. Horas. Adalah nasonari Tuhan sonari Lastatorjo. Dohot goat ito di porbadia. Aminahu dohahiyo dohot angoluan nina Tuhan Yesus. Namangon dogangup na porsea diawati pemati bana. Jaladang mati di bana rodi saniling nililing na. Amin martangnya kita. Inang natahaholongi opu mariho boru pangaribuan Oma tiki parpudi tuhamuna bui marnida inang nah hinaholongan ni rohata mulundok kunway acara ni edetay nakilingan tarajume nay sungo bagian ni kesaksian ni inangon di bagasan nguluna lao tumopo tuhata jalai kong ido rajumata tido edetai laos terajumi makinang odo namang edehoni laos ita anggona matsuarahon mardala nau saunari tuhasonangani jumono ganupari lamjupang tikiti dalam perdalanan tuhasonangani ma inangon nasa lilingon nguluna kuna songon na hubigi liling atop do inangon mabel di dadang las niari ditimbang jalan uni muse di edeta nomor 252 di bagasan karukidan nai may tarajuni say butuju hangongolu na pasaba mau songon sahalak parhuria dohonon inang nataholong yon di pasu-pasu Tuhan de batamaho lau ruar dohot lau bongot ulat nyon rodi saliling nililing na amin Dinawarin di Bye.
do. Kana may ta. Go. Dang muat. Patok ko sila siya isa so mo kan mo isa. Kale. Sendiri kan. Kan ini dah. Bisa beli sebelah. Ah, juru sa macam lagi. Studio lo. Terus. Masuk ngoni Pak. Nah, pas masuk ngoni Pak. Sujuk aku. Kami. Salah kamu itu dua. Oi. Teleng. Tahan. Oke. Pelan. Tahan. Ya. Pelan. Hot masuk ngoni. Ya. Baru-baru. Bete. Halus mah. Ada mah. Tano do parmulaan ni dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debatana manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahon ko siyan dosa dohot tod di porbadian nama joho Tuhan nguluan na sorasuda ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi. Amin martua dua kana mate marhite-hite Tuhani olat nion. Olo ninato di asa maradian nasida si anakka ulaon na ay namangi hutu nasida do akka naniula nasida. Amin martangnya kita. Ayo namin cicang sa pinurbadia magwarmo sa Roma harajaonmu sa saut malu menirham di mana tomosun na di banu cicang. Leo matuhami sa daro ng uluan setiap hari. Sanami mula kami tujuh pawujunan didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot kolong ni rohani debata mata dohot parsauran itu di perbuadiai mahamu saluhutna amin mula dong